Ikaze kuri YouTube channel yacu. Uyu munsi tugiye kureba uko wakora imeza muri SketchUp. Tuyifashisha n'ibipimo bitandukanye. Icyambere turi bukore no kugenda kuri window, tugende kuri style. Noneho hano ugomba kumakinga sure ko uri kuri default style hano. Rero tukande kuri engineering style, then kano tugakureho. Ikindi tugiye kuhindura ibipimo cyangwa se amamezire ya program. Tugende kuri window, tukande kuri model info. Noneho make sure ko wa selecting the units, and then hano kuri format, selecting a decimal. Noneho kuri ibipimo tugende kuri centimeters. Precision tugende kuri ngi ya kabiri 0.0 centimeters. Ibindi 0.1 centimeters. Enable length snapping. Then hano with precision 0.0. Enable angle be checked. Enable angle snapping 15.0. Noneho wakanga kawagakuraho. Ubungubu ikintu turi bukore, katugende hano kuri rectangle tool, kande rimwe, then ukaza hano kuri origin, kande rimwe, tumuvinge mouse yacu. Umuvinze mouse ubungubu ntabwo ugomba gukanda. Kuzoominga ndimo scrollinga hagati ya mouse, kuzoominga waka yanjye. Noneho iyindi ushaka gukora none iyi shape tugiye gukora guru kw'imeza, tugiye gushiramo none bipimo by'iyi rectangle. Bipimo turi bukoreshe ni 5 kuri 5. Noneho kubishyiramo uhita ukanda kuri keyboard, ukakanda 5, 5, then enter. Ya shape kabe ifite bya bipimo. Noneho kindi turi bukurikizeho no kukanda kuri push and pull. Zoominge, nzana mouse yanjye hariya hari iriya shape, then nkazoominga nkoresha scroll button hagati ya keyboard, hagati ya mouse, bikahita bizoominga in or out. So ubungubu ngiye gukanda, urabona hari utudomo kuri iyi shape, nkande movinge hejuru. Height ubungubu ni movinga hejuru, ntago ndi bongere gukanda. Ikintu ndi bukore no gushiramo bya bipimo. Ibipimo ndi bushyiremo ni 75 75 centimeters. So nkakanda enter kuri keyboard. Ubungubu mfite kuguru kwa mbere. Ikintu ngiye gukora ubungubu no creating a component. Nukuza kuri selection, selectinga kwa kuguru kose, then kanda kuri component. Noneho component nkayita izina wenda leg 1, kanda create. Ubungubu iyi component urabona no kuvuga ngo iri grouped. Ikiri bukurikire, uyu muntu arimo hano tushobora kumukuraho, ushobora gukandaho, we yagufasha kureba scaling, uburebure bw'imeza buryo busanzwe, na n'umuntu ukareba nyine bya bipimo. So ushobora kumukuraho no kuselectinga, then ugakanda delete akavaho. So iki turi bukurikize no gushira hano ku ruhande rundi rubaho. So tukoreshe tape measure, tupime
gupima no gukanda hano hasi tuzamure metero yacu none tukande 20 then enter. Ubungubu 20 yacu iri hano. Tugende kuri rectangle tukande kuri rectangle hano kadomo none shushanye tuzamuka. Hano ngiye gushiramo ibipimo turi bukoreshe byahangaha twashiramo 6 koma kuri 3 then enter. 6 kuri 3 then enter. Ubungubu twagenda kuri push and pull rero tukakurayo ya shape. Tuyikuyeyo tugomba kuyihereza noza measurements za 70 tukakanda okay enter kuri keyboard. Noneho iyi noza component nayo tushobora kuyigroupinga selection tool tukayikandaho 3 rero tukagenda kuri make component tukayihereza wenda side leg 1 then create. Noneho tukagenda nahangaha hejuru ande ku ruhande rectangle kagenda hano hejuru ka creating iyindi shape hano. Iyi ngiyi ngiye kuyihereza 7.3 enter. Noneho ngende kuri push and pull hagendeho utudomo iyi shape nyikuyeyo nite nkanda kuri keyboard 70 then enter. Ikiri bukurikire nayo no kuyigroupinga select tool kandeho 3. Noneho gene kuri component nihereze wenda upper leg side leg 2 and create. Ubungubu kintu ndi bukore no kumuvinga nkoresheje move tool ngende kuri i end point iyi component nimuvingemo imbere gatoya wenda ngaha ushaka gushiramo ibipimo ushaka kuva ahangaha kugera ahangaha ukashiramo ibipimo ushaka. Kiri bukurikire rero no gufata kuno kuguru kwa mbere twagushira ku runo ruhande. Kuno turi bukore ikintu turi bukore no kugenda kuri selection tool selecting kuno kuguru. Noneho tugomba koresha copy tool. Copy ni yingi hano move tool. So move tool ushobora kumuvinga kuno kuguru ariko tushaka kumuvinga tukozemo copy. Gukora copy rero twakanda kuri control akaza gasaraba rero tukamuvinga along side the red axis. Urabona ningenda hano ku rundi ruhande na copying alongside the green axis na hano green axis zamutse blue axis ariko tugiye kugenda kuri red axis. Noneho copy yanjye nkayishyira hano arekura. Noneho mwibuke ko nshaka gukora orbit nakanda kuri ya kakaboro kaba kuri mouse hagati nakakandamo imbere then iriya
nuza ikaba active iriya orbit tool, cyangwa se ukaza hano kuri orbit tool ikaba active. Noneho ikintu ngiye gukora ni ukurotatinga iyi component ya hejuru igende uruno ruhande. Rero kurotatinga iyi component ndayiselectinga, nyine after selecting nkaza hano kuri rotate nkayishyira hano, ni ukuvuga ngo ushaka ko ya rotatingira hano, akanda rero ihita nshyira muri direction. Urabona none ya rotatinze ariko ntago yasizeyo copy, so Ctrl Z. Ubu ngubu when I'm going to rotate ngomba kukanda kuri Ctrl karotatinga ifite copy, nkakanda. Noneho ikindi ni kugenda kuri selection tool, nkagenda kuri move tool, rero nkamuvinga ya component, ndayifata hano kuri end point, then nkayimuvinga ku buryo yafata hano neza. Noneho shoje gukopinga kano kakashyira ku ruhande, ikindi kintu turi bukore ni ugukora copy y'uru ruhande nayo tukayishyira ku uru ruhande. Gukora iyi copy turabigenza gute? Turagenda kuri selection, selecting iyi component, tukande kuri Ctrl, selecting iyi component, n'iyi na n'iyi. Noneho ni ukuvuga ngo izi component tugiye kuzimuvinga ukoresha move tool, ariko tuhagenda hano kuri end point cyangwa se kuri iyi ngiyi, ariko ubu ngubu tugomba kuzimuvinga tukanze kuri Ctrl, so that twakoramo copy. Noneho copy yacu tuyimoving alongside the green axis, rero tuyishyira hano ku ruhande tukarekura. Rekuye rero ushobora kumuvinga, kurotatinga na orbit, kanze hagati kuri mouse ukuntu nababwiye, ukareba bya bindi wazanye. Ariko ubu ngubu ikibazo ni uko za mpande ziri kureba ku ruhande, izi ngizi z'imbaho, uvuga ngo tugomba ku flippinga, transforminga iyi section. Ikintu turi bukore ni kugenda kuri selection tool, you right click, biriya bicyari selected, then tukore flip along the green axis. Ni ukuvuga ngo biba biflipping alongside this green axis. None ubu ngubu bya bice byanjye nari nakoze biri mu kureba mu hano imbere. Ikindi rero bivuze ko none tugiye gukora copy y'iyi section, tuyizane hano. Gukora copy ni ukuvuga tuba tugiye kuyimuvinga, bivuze ko ni ukugenda kuri move tool. Kuri move tool rero kuri move tool rero twafata hano kuri end point cyangwa se kuri end point y'ahangaha nta kibazo, so tukakanda kuri Ctrl, rero tukamuvinga ya component. Ariko ikindi none ni ukushyira iyi nuza component ikaba irimo hano imbere gutya. Okay, ubu ngubu imeza yacu murabona ko ifite imeze neza. Wenda twashyiramo akabaho ka hano ko gutanga support hano hasi. Noneho mwibuke ko kuva hano kugeza kuri uru ruhande ni 70. Ushobora gufata mesure ukakanda kuva hano kugeza hano, urabona ni 70. N'ahangaha mubona ko imibare bari kwiboreka.
So ikintu turi bukore ni ugushira hano hagati nuko tugomba gushiraho section. So tugende kuri rectangle tool, hano hagati tushireho rubaho rufite ubugari wa 6 by 6, 6, then enter. Noneho ikintu turi bukore ni ukugenda kuri push and pull, zoom, akanda hano karukurayo, then karuhereza 74, then enter. Ubungubu rubaho rwacu ruva hano ya support yacu kava hano ikagera hano. So kanze kuri hagati ya mouse mashobora gukora rotate nkareba impande za table. Ikindi rero tugiye gukora no gushiraho igice cya hejuru. Igice cya hejuru make sure ko imeza uri kuyireba gutya, not like this. So wakoresha i orbit ukaba ushobora kureba hano hejuru neza pana gutya. So wayireba wenda muri angle cyangwa se ingi. So ukayireba hano hejuru neza, ukagenda kuri rectangle tool. Noneho ubungubu nakanda kuri end point. End point narababuye ni nguni za shape. So ukakanda kuri end point. Noneho shape ukayimuvinga kugeza ku yindi end point y'uru ruhande, iyi nguni, then ukakanda. Ubungubu iyi top yacu y'imeza murabona ni 2 dimension, kuvuga ngo ntabwo ifite impande zitandukanye. So kuyikora 3D no kugenda kuri push and pull, ukayikandaho, ukayizamura. Uyizamuye ukakanda kuri thickness ya kabiri. So kanze 2, then enter. Ya meza kaba ifite thickness ya kabiri. Ariko rero ubungubu turebye ku mpande ntabwo hameze neza. Nuvuga ngo bigiye gudusaba ko iyi meza bino bice byarengaho gatoya. So ikintu turi bukore tugiye kongeraho hano izi mpande. So hano turahakurayo gutya, push and pull, kanda 4, enter. Kagenda n'ahangaha 4 kuri keyboard, then enter. Kagenda n'ahangaha kuri uruhande 4, then enter. Tukagenda kuri uruhande 4, then enter. Kena nuko. So nukuvuga ngo ubungubu murabona ko imeza imeze neza hejuru na hasi. Uyu murongo twawukandaho, uyu tuka right click and then hide. Tukatureba ya meza yacu na ifite ibipimo byacu ko twari twabishizemo meze neza. Murakoze gukurikira yindi video. Tugiye kureba ukuntu imeza twayihereza color, twifashisha yandi ma tools, then tukayikora n'ama edges akaba ari soft, bikarutaho ubwiza nk'ukuntu mugiye kubibona mu yindi video. Mukore subscribe, mukore comments, mukore like na share. Murakoze.